Omumbarira hinguzibwe ya district ya Curuhure ya biliyoni Bernina okore nguto amizgente hamwe n'amashomero nibyo biri kwenda kutibwa mamani okutanaho n'imyaka hingwire nabo cyo ntwenda ngo sentezi tutemwe amani tubasakore ngutonje imibujya ngo rukaguto tugenda twarahara mu nturugaho no tubasakore ngutonje konkazi ziconcentrate ngeho scourage at least twareho imyaka nkesha twina bakansaro mukushomembarire juborecero butashemerwa ahubwo muri ngo district rukoramwe ibintu ebikansero ko behingwize ikizinde cy'amatafari kubwa kitakashaka isi kandi atanka aha madresi umyaga goisha mwinja amatafari gakomko bayitera hansi dayisuya karo hasi mwene kumuragarike impamvu cy'umu mwete cy'ukureto mu district yitomo konka muteho budget irikirize kansara wena akamontaringa hano shobora ikwita abanzi ikutega kandi itoba mu kitaguja kwikirizanyo ito abantu atwandikishije abantu yanjije abantu bakensho no kwata sente temwe mu yakensho kurwe kwa miliyoni gano kataho kinani oye no koresa ku Vicente Vitunez mwe sente zigarukireyo batazikozise hamwe n'ubutagambo aho bw'abakozi ba district. Please, we have our machines, we have you as our workers, you are having your salaries, you have allowances, you have everything. The category nguto cyari kizinde tukikore turarisha baro turukore Mr. Chairman kirereke. These projects are putting a lot of pressure on us, and when they are being awarded, we are not even consulted, or we don't pay at least 50% role. Obuhumbu bushatu nubwe district ya Curuhure garuizeyo mu government ya rwagati bwa nyuma yo kurenga umwaka batazikozise. District ine bintu bingi byo gukora sente za hikahasti zikoze subwe sente zitagaruka mu center, sente za district, sente zo mu mushoro. Koze ze sente zituzireta hampa hanzu banzirwo mu mushoro. So zishite kubanza ko richiteka tuzishitire kubanigaruka mu center. Gasha kwa Paul Turiamureba.